Today in some July 5, 2021, Golden Boy pasien angazon na top na kolpi na ye tana iso community Australia tana gabai kolpi ye nung mangi lamelo pin yang sante iso community Australia tana gabai kolpi yo pasien kacet pam ta hen kaso community kaso zo baptist church te Brethren church te hitung yo ada di Kepala Piu Zo Baptist Church of Melbourne kami makai nato na Brethren Church Tengkong ada tanah satu ganti kuat satu gan pen malu sopa teglet ye kau boy khol pina ye chinglam niang boy kau ne khol pina yeเป็นจะกระชุ่มชื่นความใจโน่เลย